Naimbag nga bigat manen, kakailyan, kakabagyan, kapuso nga insinada, arat manen, ni DJ Mayora yung nga mang Ted manen, iti good news, tas takano, tatakit adat to inak mall selling, ta agrobing na ket nalpas man ti office work nagpintas diba tatakat umay nakit nagpintas talaga tatakat ano ba tatakat Lunes ayan dati may sa supervisor iti mall selling ket kinaduak nga pan nga agrobing tatakat check man ti sales na kano 1M kunana nagtangsit nga pong mo lata makita yung dagiti sale nga up to 30% buy one take one nga 799 saan ka pa doon 50% off ko na ni apong mo umay kiti Robinson Department Store ka noon kasjay nakita yung dati buy one get one on selected items only ko na nagmayak ninang mo kasi atoy agito'y sandal nga dagiti durable finicky under finicky brand endorsal ti finicky ni apong mo tatakit mayat nagatangan nyo dagiti pang Christmas kasjay different colors tatakit lumipat ta ito ni Andy sikat nga brand ti Andy up to 50% off laeng tangset niya nang mo kitam ni adati black, brown, blue hanggang blue na tatakit Micaela ang tangsit ng Micaela brand up to 50% niya nang mo tata gumatang kayo dahil first come first serve nga kunada tatamod atimot ni Andy ba dalang basta up to 10% ni sugar gayam data sugar lake kasjay ate ni Andy batoy basta ni outland at tagaroden 10% ang lalaki diba different shoes different sandals ang meron dito bukod doon at dapay iti luggage tayo gagayem kakailyan kapuso nga insinada up to 50% off mo lang dagitoy gagayem iso nga agbay lalo kayo to'y Robinson Department Store diba no kaya iyo ti agfly sunggi Hong Kong Singapore kasjay amuyot papananyog gatang kay ti luggage umununan kasjay kasi up to 50% off dagiti nga promo kunyari 3,000 ko na 50% 1,500 lang nga kasay diba nga nagpintas talaga dati nga babae ni kaya ko dati nga Micaela talaga tangsit bukod doon at dapat iti bags nga naka up to 50% off mo lang ni nenang mo Micaela data gayem diba nga dapat mo ti backpack ko na up to 50% off mo lang dagita barbaro kami nga bukas sorry di barbaro nga toys department ano ka na supervisor mi kat sorry latan patalastas lang aja nenang mo yung ganina ni sir kurang ititurog kasjay bueno kurang lang titurog ni sir pasensya niya patalas happy siya happy yarn ko na nakano ala kayo so happy siya diba napakurot ako sa kanyang bilbil ng very light nag-cute kami ni Sir Salde kasjay po tila kagagayem kaya't ito kayo manjay karuprupa ni DJ Mayora tani adansan to basher ko tani dandani karkarupan jak lang ati gagayem no masagot kayo may iti Robinson Department Store kata i-text lang data 091756833762 kasjay agyaman ako anti support tayon goodbye